Galenika fitofarmacija preporučuje. Nalazimo se u zasadu paradajza gde smo u prethodnim danima imali česte padavine. Zbog povećane vlažnosti u plasteniku, list paradajza bio je dugo navlažen, što pogoduje razvoju najznačajnijih gljivičnih oboljenja. Najznačajnija bolest paradajza jeste plamenjača, koju izaziva gljiva Phytophthora infestans. Napada sve nadzemne delove biljke, a simptomi se ispoljavaju u vidu vodenastih pega po obodu i vrhu lista, gde se kapljice vode najduže zadržavaju. Veoma je destruktivna bolest koja u godinama, kada su povoljni uslovi za njen razvoj, može u potpunosti da uništi proizvodnju paradajza. Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paradajza, stručni tim Galenike fitofarmacije preporučuje fungicid Vokal C. Vokal C je lokal sistemični fungicid sa izrazitim protektivnim i kurativnim delovanjem koji se odlikuje brzim usvajanjem u biljno tkivo. Radi proširenja spektra delovanja i poštovanja antirezistentne strategije, preporuka je da se fungicid Vokal C kombinuje sa kontaktnim fungicidom Mancozeb 80 ili sa fungicidom na bazi bakra Cuprozin 35 VP. Zbog svoje ograničene pokretljivosti u biljnom tkivu, preporuka je da se Vokal C primenjuje do faze intenzivnog porasta biljke. Nakon te faze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paradajza, stručni tim Galenike fitofarmacije preporučuje novi preparat Fuziju Plus. Fuzija Plus je preparat sa dve aktivne materije, propamokarp hidrohlorid i fluazinam. Zbog svog dvostrukog mehanizma delovanja, jako je efikasna u suzbijanju prouzrokovača plamenjače paradajza i prouzrokovača crne pegavosti paradajza. Sa porastom temperatura povećava se i brojnost štetnih insekata. Poslednjih godina u proizvodnji paradajza najznačajnije štete izaziva moljac paradajza, tuta absoluta. Ono što je važno za proizvođače, treba napomenuti da je ovu štetočinu gotovo nemoguće uništiti zbog velikog broja generacija i preklapanja generacija, ali je cilj da se preventivnim tretmanom njena brojnost drži pod kontrolom i samim tim štete svedu na minimum. Takođe je bitno napomenuti da se sa hemijskim suzbijanjem ove štetočine kreće odmah nakon pojave prvih jedinki. Kod moljca paradajza potrebno je suzbijati odrasle jedinke, larve i sprečiti piljenje jaja. Za suzbijanje odraslih jedinki i jaja, stručni tim Galenike fitofarmacije preporučuje kombinaciju dva insekticida Pollux i Harpun. Pollux sa aktivnom materijom deltametrin deluje kontaktno i digestivno na odrasle jedinke, dok Harpun sa aktivnom materijom piriproksifen deluje na sveže položena jaja tako što sprečava njihovo piljenje. Suzbijanje larvi paradajzovog moljca je otežano upravo zbog njihovog skrivenog načina života. Za tu namenu Galenika fitofarmacija i njen stručni tim preporučuju preparat Triton sa aktivnom materijom emamektin benzoat. Preporuka je da se Triton radi u blok tretmanu i to prvi tretman odmah nakon pojave prvih larvi, a drugi 7 do 10 dana kasnije. Sa karencom od svega 3 dana, preparat Triton je odlično rešenje za suzbijanje moljca paradajza, ali i gusenica pamukove sovice, koje svojom ishranom nanose štete na plodovima paradajza.